Zdravo ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pokazati šta sam novo dodao u svoj Lego grad. Ovog puta su srednji dodaci. Kao što vidite, premestio sam sto iz svoje sobe u galeriju. No, pa da krenemo. Tu ispred policijske sam dodao još nekoliko ljudi. Vidite? Onda iza policijske sam dodao železničku stanicu i to je kamion koji ide negde da popravlja, koji prelazi na železničkom prelazu. No, idemo dalje. Tu sam dodao autobus i okrenuo sam vozila, zato što je pre izgledalo kao da neko vozi levom, a neko desnom. Sada svi voze desnom. Tu su dečak i baka koji su čekali autobus i sad će kao da uđu u autobus. I tu sam dodao drvo kod autobuske stanice. Onda tu sam dodao još dva drveća. To je vatrogasni lik koji prelazi ulicu. Tu su dvoje dece i znači dodao sam tu dvoje dece. Tu sam dodao ninđu. Onda tu sam dodao Minecraft lika koji prodaje ovu tortu i keksić. I to je to što se tiče ovog videa. Odnosno, zaboravio sam da kažem da tu sam premestio onu kuću, odnosno izvadio sam iz grada onu kuću i tu sam dodao igralište i fontanu. I to je to što se tiče ovog videa. Ako vam se video sviđa, lajkujte i zapratite me, a do tada zdravo, doviđenja.